Filipe, daj nam neki anime koji misliš da bi bio dobar ovako za početnike koji nisu još gledali anime. Pa evo, ja sam najčešće navukao ljude u taj svijet animea sa Death Noteom. Znači, po meni to onak masterpiece. I kad pogledaš na MBD-u, znači ocjenu koju dobi, to je bolesno. Znači, to je, ja mislim da je iznad 9, znači naravno 9 i nešto. Uglavnom, priča je savršena. Ja nisam bolji thriller psihološki gledao u životu koji se tiče filma općenito. Znači na rubu sam cijelo vrijeme bio, ja se sjećam, ja sam to gledao na mobitelu, na nekom streamu. Mislim se zove Kiss Anime ili nešto, tako sam gledao. Možda nije ni Kiss Anime, još nešto prije. Na mobitelu sam to gledao, tresu sam se, one reklame sam gasio samo da pogledam, znači ima oko 40 epizoda, brzo prođe, na rubu si cijelo vrijeme, navijaš, imaš dva lika, navijaš ili za dobrog ili za lošeg. Ili za jednog i drugog. Ili za jednog i drugog, da. Tako da, čak si imam istetoviran na nozi L. Tako da, makar mi je Light bio draži lik, ali poanta je toga da, mislim da je to po meni najbolji za počet. Death Note je isto jedan od prvih koje sam ja sam Death Note zapravo gledao u srednjoj školi. To je bila po meni sljedeća generacija moje faze gledanja animea, nije definitivno bilo u osnovnoj. I isto, slažem se s Filipom, toplo bih preporučio Death Note, zato što malo je nekako onako serija koje ljudi gledaju na telki i više je probavljiva, nema toliko tih. Često što ljude smeta kod animea je to što su one onak preglupi, onak preidiotkasti i rade grimase koje su onak jako djetinjaste. Ovaj anime baš nije tako. Ovaj anime se trudi biti ozbiljan i možda ima onak dva lika koji su onak smiješni, tipa ona Misa je malo onak... Ali opet je na kraju opet ono... Ali opet je ozbiljan lik, da, i utječe na priču i sve. I ko je još? Možda onaj detektiv... Ryuk ti je, kao ajmo reći, smiješan u trenucima, ali mislim... Ali i on nije. Kad više biti šta je čovjek, šta je sve napravio kroz ono... Da. Daj nam malo pregled kak bi u par rečenica opisao Death Note, o čem se radi, ali bez spoilera naravno, za nove koji nisu gledali. U biti taj genije, najveći, vjerojatno mislim, on je srednjoškolac, vidi se na početku onak priča kak je njemu dosadan život, onak svi su mu glupi, niko nije na njegovom nivou i sve i čovječ je samo vidio ono kad je bio bio kroz prozor nešto na nekom satu, gledao je i vidi kako bilježnica pada nekak. I ono gleda šta je, poslije ne znam, sata otišao dolje pogledat, to dignuo video, piše Death Note, unutra su neka uputstva, mislio je proda to neki leksikon, neka zafrkancija, ne znam, zapisati svoje simpatije i to. I u jednom trenutku je zanimalo ga ta pravila šta piše, ako pišeš ime neće u bilježnicu i moraš znati naravno facu kako izgleda ta osoba će umreti unutar minutu. I on je to iz dosade bio isprobao, i tu se desilo to. I onda on nije bio siguran da li to istina bila, da li to slučajnost ili stvarno ta bilježnica funkcionira, onda je išao isprobati još jedan put, kad je bio siguran da je zapravo to, onda tu kreće cijela priča. Mislim, nema smisla sad spojlat, ali je stvarno po meni revek dijelo. Ja sam ga pogledao jedno 5-6 puta, znači, jer sam uvijek počeo s tim ljudima koji sam htio uvući u taj svijet anime, a onda rekao, ajmo Death Note pogledati. Ne znam, i uvijek kažem, daj svakom anime od 2-3 epizode, moraš da 3-4 epizode zapravo. Da, slažem se. Ne možeš, na temelju jedne epizode One Piece ne pogledao, onda vjerojatno... Ne. Tako da priča mi je savršena, evo, stvarno, i kraj, i cijeli tijek, znači nemam zamjerke ni jedne što se tiče priče. Ima jedna anegdota kako mi je prijatelj jedan rekao, kaže, on je molio Boga da doživi prometnu nesreću, da izgubi pamćenje, da može ponovo pogledati Death Note. Znači, da ga doživi jednako kao prvi put kad ga je pogledao. Da. Slažem se, jako interesantan anime i priča je fakat brutalno napravljena. Možda samo možemo jednu stvar tu dodati, čisto da ljudi vide oko čeg se vrti to. Ne bi to bilo toliko interesantno da je taj Kira, glavni lik, jedini najpametniji, nego on počne sad koristiti tu bilježnicu i ubijati ljude i detektiv za koje se zapravo ne zna nigdje, koji je isto najpametniji na svijetu, ali je skriven pod code name-om L, njega smatra da je on kriminalac i hoće ga uloviti. I onda imate zapravo kroz 2 sezone onako
nadmudrivanje dva Ona je lika bolesna, koji da. se bore, a sad ak ja kažem i napravim ovo, onda neko ko razmišlja ko ja može znati da sam ja to mislio i onda moram napraviti ovo da ne bi ispalo ovo. I idu u te, ko da šah igraju jedan protiv drugog. Da, Ako ja ono je sad baš- tebi tu baš šah. povučem potez, onda ćeš ti meni i pokušavaju se onak zapravo jedan drugoga uloviti. Ono, Ovaj da, ga se to je- želi riješiti, a ovaj ga želi uhapsiti jer misli da je krimos. I jako dobro, fakat fluentno. Meni možda druga sezona malo onako, jer bude nekakvih promjena, jel? Nećemo sad reći kojih, ali meni možda ta druga sezona nije toliko jaka koliko mi je prva sezona bila, jer mi je prva sezona mi je baš brutalna, onak, ta druga, malo bi ja možda tu neke stvari promijenio, ali Mislim, kužim kako će reći, ali meni generalno stvarno, ono, ja kogod je pogledao taj Death Note, onda mi sljedeće pitanje bilo, šta poslije da gledam? da, Gledati da, krenu. da. Subscribe.